Kaniya ko All India Radio Shillong ki khubor ban pule do Elma Arwar ki mat bakong san jong ki khubor menda ka step ka South Rik unai tung kilong le jingo kan san umintri rang badu kari Narendra Modi yakale bat yaklan ru bat kisipai sun sipai rengko bat ITBP hanimo da ko curfew pinjari ka sarkar jala Meghalaya hakikat to katni ki jaka Hariboi district nadu ka khandai buje hinin kemien Bateng ke sarkar pedeng ban ajing Arab yakimar jong kot kakhia sabaro ki jala bat union territory na kabenta ban yakhun yu COVID-19 bat pembana ke sarkar Meghalaya bakalan sipai jong ki BSF ha umpling kum ka containment area ki khubor ki babanya Menteri rang badu kari Narendra Modi hinin kesni ulale jungo yakale barhak ni kejini jungo jong umudi yakale lasralang da Chief of Defence Staff General Bipin Rawat lembat Army Chief MM Naravane kini kisipai khendau sipai sun bat ITBP kilaya thu hau menteri rang badu kari halor kajinglong jiman hakabaide bat kajinga kan at bat kari China kani kajaka kabadon hakhatwe 1000 foot kani kajaka kaba ba hakarukomlong namalatawer yaki dakilum jangskar bat kadon ru harut kawa indus kuman aimen sem bat penslor yakini sipai Narendra Modi ulali khnang sale klem da pentip yeno une menteri rang badu kari ulali ru shanimo kabadon ka military engineering service bat hangni sipai kilapin yo Modi yakitiar yale jong sipai banyada ha line of actual control kabadon ha mi jong kaladak Nagabenta bante lakam ya ka jing saphyang ka khlam COVID-19 ka magistrate jong ka Hariboi district hapo ka section sispa South CRPC haringkat bat kikendon ka balai jong ka Meghalaya epidemic disease COVID-19 regulations arajar arpo kala pinjari ya ka curfew hakijaka ki banado jingkiang tandu terter sabirnihat Jorobat Pilingkata Maikhuli Longkhuli bat untla Hariboi district nado khandai buje hinin kemit hadu dapin benada kumoipan kani ka jing penjari ya ka curfew ko long ban khanglat ya ka yat ka yeng jong ipat ba khanang ban onla banyada ya ki na ka jing syakata na uni khnyang jingpang coronavirus ki balat na kani ka hukum ki detang ki sipai ki bor pulit pulit ding ki nong trei ha ki jaka sumar ki nong trei ka MECL lembat ki katu kat ni ki nong trei jong ki tenat badang kam ka sarkar ka sarkar pedang hinin kesni kala pentip badon kumbalai lak nyop khandai hajar praspa khandai pu armut ki balakot no na khnyang jimpang coronavirus hari India kat hadu hinin kesni ke India kadon arlak arnyo hajar sauspa live khandai tili ki active case haba phai sak jalla Meghalaya kat hadu bapimi yakni khubor hakini ki live hunru kinta ka jalla Meghalaya kadon hinrumut ki bayot ma ya COVID-19 na pleng kini ki hinrumut langut ki de ki bayajan tam bat ki balayo yo COVID-19 bat kini ki langut ki de na Hariboi district armut ki de ki sipai BSF na East Kasil district bat iwi pat ide ba wan phai na Delhi bat idon hatura minta da ka jingi othmai kini ki hinrumut ka jalla Meghalaya hadu bapimi yakni khubor kadon rupu arli ki positive case khaprat ki active case sapulitly ki recovered case ne ki balakot no but way balaklat no ka sarkar pedeng kadang beteng ban ajing Arab ya kitanat ka kot khia shaboro ki jalla bat ki union territory jongkari nak benda banyak khun yo khnyang jimpang coronavirus kani ka jing ajing Arab syakta ka kot khia jong baro ki jalla bat ki union territory lapun sam dak sarkar pedeng katlat ka kot khia jongkari kalaya thu bag sarkar pedeng kala ai hadu khatwei hajar lais patli ki ventilators shaki jalla union territories but central institution nagini ki khatwei hajar lais patli hendreu hajar shispa san sautli ki ventilators lapun poi shaki hospital jongboro ki jalla bat ki union territories ka sarkar pedeng kala ai eru arklor tli ki N95 mask but shiklor khatphalak ki PPE shaboro ki jalla bat union territories jongkari hakini ki lai banai baladem so sarkar pedeng kala ai eru ya nreu pen khat arklor ki dawai hydroxychloroquine shaboro ki jalla bat union territory ka sarkar jalla kala kentat ya ka khubor hamsaya halor ka jingdan ka community transmission harin ka jingyo COVID-19 ki hinrumut ki sipai BSF kinthop lang ya ka kodem jong wei usipai BSF kaladon ka jing shapting hakisnong kithaw hadin bak sarkar jilla kala pembana ya katukat ni ki jaka ki bahajan ka BSF kam ha umpling kum ka containment area u Dr. Amanwar director ka health service ula kentat ya kani ka jingong bakladon ka community transmission namal ka sarkar jilla kala simkhia ba habaro kiliang lakalong ya ki bawan phai na bar jilla ni ya kitu ki badan jede bat ki yo COVID-19
Kani gadai ko All India Radio Shillong ke bolam sipi khubor. Ka Indian Council of Medical Research ni ICMR sian kan sepelat no ya udoi injection nak benda upat ba ha khatsan terik unai lal mentau snam hadin bala pendap shwa ya baru kijing penjanai ka ICMR kala ya trading kat bat ka Bharat Biotech International Limited ban pinni ya uni udoi injection nak benda banyak khun ya COVID-19 ka ICMR kala batha ru ya ka Bharat Biotech ban pin state ya kijing penjanai ya uni udoi inject bat ban pintikna ya kani kijing penjanai ka ban sedang no ha ka nyu tarik mentau benai nai tung kajingla mentumi ya uni doi injek banyak khun persya yo khnyang jimpang coronavirus kadai kajingtop ka bakrau tam jong sarkar pedeng uni udawai injek udai ubayo na SARS-CoV-2 balalap da ka ICMR National Institute of Virology Pune kumta ka ICMR bat ka Bharat Biotech kadang trailang na kabenda ban pinjana ya uni udawai injek kumban chipin kemau dangsian ka Central Drug Standard Control Organization but the National Regulatory Body for Indian Pharmaceutical and Medical Device kala aibor ya ka Bharat Biotech ban penjana ya udawai banyele persya ya coronavirus ubakot Covaxin ka Sarkar Jilla Arunachal Pradesh kala sya ban pleno ya baru kijaka maniblai syabar ka containment zone ha Arunachal Pradesh nadu ka sitarik unai tung kata ka koi ka khia jong Jilla Arunachal Pradesh kala pinni ya kikindon halor kani ka benta kini kikindon bala pinni do health secretary upi patriban kilong babaro ki balet syajaka maniblai kini ban sat shwa ya kikri kijat na kasabon bat ko shwa ban lu syajaka maniblai haringkat ka jing punya jengai ka balong maran ruput bat bandeng ru ya kijing na khamat ni mas bat kajaka rung kajaka mi ka di benlong la kajong susu ka kendon ka khangru ban penongkam ya uju uslia bat kimsha ru ban priang ya ki prasad ki sentio ne ki jing slide ka Meghalaya Public Account Committee kala ya tho bada ka jing penslam ban ai ya ka fund utilization certificate da ka tanat agriculture but horticulture kala pelong ba ka Jilla Meghalaya kan du hadu khat khandai klo tingkam ka Public Account Committee habaya kren ya kani kamat hinen kesni kala penpau ya ka jing sukhia halor ka jing bompha ya ka fund utilization da ka tanat agriculture but horticulture bala pelat da sarkar pedeng bat kala batha ru ya kani ka tanat ba ka di ban sim khia ba ha ka bayai dei ba ka jing pelat ya ki scheme uba Charles Pingro ulai tu baka 13 Finance Commission kala menjol ya kasong pisa ke balong life of raklo tingka na ka benda ka Jilla Meghalaya ka bala pelat house nam arajar nyo uba Charles ulai tu ru bana ka ni ka life of raklo tingka khat khandai klo la asya ka tanat agriculture henry da ka jing slam ban pha ya ka UC ne ka utilization certificate ka sarkar pedeng kamsim pelat shu ya ka ni ka pisa bat kumta ka sarkar Jilla kala dunong khat khandai klo tingka nalor baka Jilla Meghalaya ka de ka Jilla ka ba im hakikam thungkam tem da kajing ke ustad kajing yo ya COVID-19 hakari ba kajing bon ru kinu ya COVID hakshipai baro kajing pun kari akam nakawai ka jaka shakawai ka jaka lapin sang ya shwa UDIG ka Meghalaya BSF Frontier UK Nayal ulai thu ba kajing sang ya ban pentrekam kan long shwa hadu rasim snam une UDIG ulai thu ru ba ki lasdang ban pha shuti yakshipai ba kataru bakin bot lenti ba yakin don ka kot khia ha ka por bakidan halinti ban necha ki jakala jong unayal ula pentip ru ba ka Meghalaya Frontier headquarter kala perking ba ya karung kami khamtam nei ba bon kinongwan pha ne ki begi Jilla uni he shipai ula pentip ru bakidan hadu khalai mut ki positive case ha ka ba nyongut ki lakot no Hanagalan ki bon phai thmai shaperen mon bat longleng district ki deban shongslong ni quarantine hadimapur nado kani kasmi ya kani garai la shim ha kajing lang bala khot da agriculture production commissioner kanaglan uwai ki ke tho sema ubadeu in charge jong COVID-19 hadimapur district usema ula yatho baki bon phai thmai na barjala shaperan mon bat longleng district ki deban shongslong hadimapur bat kani kalong kat kun kaching kerpat leki bos sha district baper bat kabadeu karai jong ka high powered committee shosho katolong khubor ka yatho ru baki to ki bladep ya kajing shongslong ni quarantine on pelat no yaki hakaru kom ka badai lembat ki sunut bat deiru ka kamram jong ki kini ki pani ki bahiyeng jong kini kinong shongslong bakin pet ki harian habun katto ki khubor ki lakut ki bawan sipi na ka studio jong ko All India Radio Shillong bat sakin diat pon min se so bat ka Delhi station na ka banda ki khubor ha ka tin hindi bat phareng kane ka dei ko All India Radio Shillong